Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kat bak sorkar jilla kadang pensilor gi pat ba nong shong banwan chakamat na kamentaban ai Dawai Tika ledi kanang banyada na kajing abet ya kajing pang COVID-19 ki bor badai pet jong ka Shastri Memorial State Dispensary kabalong kawai ni ki chaka ajing sumar jong ka sorkar jilla kabadan hakasnong laimer opo Shillong kila khot bat wer gi pat ba nong shong ki ba hap opo usam jong ka dispensary banwan chakamat na kamentaban yo ikni ka Dawai Tika ba ka sorkar kalapan kreya banyada ya kajing em jogi pat ba nong shong khamtam hakum kini kapor ba ka jilla me kala ya lin shop ting ha ka jingpang klam COVID-19 ha ka ni kenti ka baar ha ba ikran bat medical and health officer jong ni dispensary Dr. Reu Bok Lingdo re tho ba hadu menta na ki ar phunda Hajar Ngut tam ki nong shong ki ba shong masa ha ki nyot ligi snong ki ba ha ba ka jingpe jingkmi jong ni dispensary kat hadu ka khat atarik mentau jemang ar Hajar ar phuwei ki don tang ar phuwei nak sispa ki belawan syahmat ban ai ya ka Dawai Tika kata haba khenlang ya ki belakan jo ekerta 100% senam sheneng ban ya ki ba 100% senam syapo nakaliang jong Dr. Lingdo ulah kerpat ikipat ba bakim dai setia ban syap tieng ban wan syakmat nak bentaban ai ya ni ka Dawai Tika lada ki syap tieng nak baya bed ya ka jingpang COVID-19 jingpet jong ari ka jurisdiction jong ai ngan adu nutrition no ti ka lomoba umika nokse nong Lopeng, my mesteng, sau mesteng masamnya. Tiga total population approximately yang tujuh di sini orang approximately aku dah hisap. Tiga above 45 years kita lawan air ke vaccination dengan injection Covishield. Kita hadu mutasi kita apply kendai sepahut diberi kendai sepahut. Tiga target juni kalau kita above 45 kita hadu sama saja aspak satu pelai. The percentage ni kalau hadu mutar long term 21%. Kata nak golong kari do. Initially kani ki pengwan injection ni beri long kaduna bahan rai kini si kini sing ladat ni la 6 kilo. Ni kini ti khang kini di sing banwan bakin tanggung tu beri nawan macam ni tiga ma. Ibu kumjuru nilai train ke dekat long ka bosnong. Ke bosnong ding bagi pi sistem ni bakal ke bosnong kila pen pernah ba. Jadi ka jigan kam dengan ka injection Covishield banyak dah negara jingpang COVID-19. Dia but macam ni ka kabur mo bertentu ki pada masih strong dengan negara thai personal lo samia kata bisnes semua ba tibang pat yo dengan injection subha bakin wan macam ni ka injection Covishield ni positive dispensary ya kan injection ni aiman na kasi lalu Covishield step lalu sampai jecan ni. Di wan ni shifting yang injection Marba ngai lagi ada ai, ki bahing bahasa Jawa ada ai, ki staff ni dispensary ada ai, di hatu si pada ai injection, isu pamulu melakai ikti bedung injek, tak tahi, teng-teng ila musi orang injek takli di biofli mulu mana, isu di tang Dawai pertemuan ila ajam, mesti bani safety ni dekai injection, one sekmat, pilih bani safety ni yuk punya jempong, COVID-19 mesti bani safety ya ka injection Covishield, nomor kani ada tang dah kani ni kalah ila ban Banyada jadi bat ki bahing masam bat paramajan kusna watha bunyilan dengan dikaji pak nama sirkai ki beri ki bala khan na dikaji pak COVID-19 tu ka jipet ke area tu kan dan sambut iwi na po lumoba iwi meningkat bat aku nak produksi